Dragi moji pratioci, dobro vi meni došli u moj novi video. Želim da vas sve pozdravim i da vas upitam kako ste. Za današnji video sam razmišljala šta da spremam. Pa mi je došlo čisto onako na rekao da napravim danas jednu halvu. Tradicionalno jelo koje se sprema na ovim našim prostorima. Evo ovako, za moju današnju halvu je potrebno. Znači idu 2 čaše ulja. Ove 2 čaše ulja. Znači nepune. Evo ovako. I znači još jedna ide čaša ulja. Evo pogledajte. Zatim ćemo uzeti istu ovakvu čašu za brašno. Znači na 2 čaše ulja idu 4 čaše brašna. Evo ovako. 1. 2. 3. Znači 4 čaše idu brašna. Evo ovako. Zatim ostavit ćemo čašu ovu. Uzet ćemo još jednu čašu. Znači za zaljev ide. Evo da se malo prosuva, nema veze. Znači za zaljev ide 2 čaše šećera. Uzet ćemo pokušati ovako da napravimo. Taman. I nema više šećera. Znači 2 čaše šećera ide i 2 čaše vode. Evo ovako. Zatim ćemo uzeti ovu žicu. Da promiješamo. Znači vi zaljev možete i da ugrijete da skuhate, a možete i samo leden. Pa vi odaberete kako vi hoćete. Ali ja ću ipak staviti da se skuha. Da prokuha voda. Evo ovako. Zatim idemo na šporet. Evo ovako. Sada, dragi moji, idemo lagano da promiješamo ovo brašno. Znači, da se sastavi brašno i masnoća. Evo sa sviju strana, znači mora ići lagano, neće. Znači vatra ne smije da bude jaka, mora da bude jedna vatrica koju vi možete da kontrolišete, znači da ono pomalo se prži, a da ne smije da izgori ili da prepane. Znači ovo ide laganim miješanjem. Znači miješanje morate miješati 20 do 25 minuta. Manje ne može. A few moments later. Evo polako, znači miješamo ovu halvu. Znači ona mora dobiti zlatno žučkastu boju. Pa idemo polako, jer onako pojačaš malo vatru jači, ona onak zagori, idemo lagano polako. Koliko još minuta prilike? Pa mora još 15 minuta da dobije lijepu bojicu. Evo lagano je počela da dobiva žučkastu boju. Znači sad mora biti na oprezu da ovo miješam. Evo pogledajte, lagano dobiva boju. Evo ga, dragi moji gledalci, pratioci, moja halva je upržena. Ja uvijek dodam jednu kašiku, pošto imam jabukovog pekmeza.
Znači u ovu halvu ću dodati jednu kašiku. Evo tako. Pa ću ja pomiješati lijepo tu da dobije još ljepšu boju. Ako imate pekmeza, slobodno tu možete da uradite. Znači nikakav vam tu neće biti problem, će biti na odmet. Sad lagano uzimam i polako ovaj svoj zaljev sipam i lagano miješam. Znači da ne ostaju grudište i to morate tako raditi. Znači lagano. Evo pogledajte, sad morate brzo tu da radite. Znači morate brzo da miješate da ne ostanu oni grudište u halu. Evo pogledajte kako lijepo se sastavlja. Znači brzo morate da miješate. Evo, taman što sam ove vode imala zaljeva, sve će otići. Znači mora biti zaljev tačan, kao što sam vam rekla. Evo. Pogledajte kako je lijepa boja ispala. Evo. Znači halva je gotova kada se odvaja od zdjeli. Evo pogledajte, ništa nije izgorilo. Baš je super ispala, mašallah. Evo, to je to. Pogledajte kakva je lijepa boja ispala. Znači, baš je super ispalo. To je to, sad ćemo vaditi. Dragi moji pratioci, ovo bi bilo sve za danas. Evo, moja halva je gotova. Ispala je super, ekstra. Pravo da vam kažem, ispala je bolje nego što sam zamišljala. Želim vam sve u životu najbolje, pa vidimo se u sljedećem videu. Ćao!